Akashbani Imphal, R.K.Gorani na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Raija sa tholiba sei ama makai helaba irang asi warishin puraknaba Midday Naga amasung Kuki MLA singa ngasi nimit ng matungda New Delhi da Kendra Sarkari wari sanaragani. Malemgi mahirui singi numina lakpada Mukhyamantri Nongthoman Birena yaipa paujel piri. Jammu Kashmir da Omar Abdullah Lusingba National Conference ki sarkar hayang wasik lauragani amasung Pradhan Mantri nangasi New Delhi da International Telecommunication Union ITU World Telecommunication Standardization Assembly Dishingani Kunmari Haudokre. Raija asta thokliba sei ama makai helaba irang asi warishin puraknaba Midday Naga amasung Kuki gi MLA sing asi nimingba matungda New Delhi da unaduna wari sanaraba yai. Mamang sei gi me ahom digi hauduna Raija asta thokliba irang loisinaba kendrana lakotlakpa akhanaba khongthang amoy na ngasi nungtil kendra ga wari sananaba khangalakpani. Masigi damak Rajya Sarkar gi mantri amadi MLA sing Delhi da thungnaba haukre. Adaksa Thoksom Saitabrata Mantri Singh Thongam Biswajit Awangbo Niyumai Yumnam Khensan Thaunawjam Basanta Kumar Govindas Konthoksam Dr. Sapam Ranjan amadi MLA Singh Thoksom Radhesyam Laurembam Ramesor Khongwantamam Ibomsa Tongbram Robindro T.I. Syam Kumar Kaisam Megachandra amadi K.S. Raghumani Nasingbalo Singh Basing New Delhi da leiri. Malengi mafam punamakta ngasi Mahiroi Singh numit pangthoknari numit asna lakpada Mukhyamantri Nongthoman Birena Mahiroi Singda yaipa paujel piri. Maki pauzelda Mukhyamantri na hai numit asna lakpada Mahiroi Singna apaba nagarik amamam oiduna mana ningjaba manglang sing mangphaunab oiresanu. Siri Biren hai ngasi Mahiroi Singh asi tungi yumbrel oigadoribani maram aduna Mahiroi Singna mana ngamjaba thakta honaduna Afaba tangdulay tapa ing tapa malem ama tungi mirol da sinaram na honanabasu apil tauri. Mukhyamantri Nongthoman Birena makata na hai hanagi lekitaba Rashtrapati amasung laibak asgilo singba Dr. APJ Abdul Kalam ni manglan Mahiroi Singh na khudum induna sananabasu pongdokhi. Manipur Santi Hanjilangnaba Security Force na akan ba section thorang lakotuna thiba humbagi thabak sathari. Ngarang social gi demand amadi mi phami pun ngamari lainana KCP Nongden khombai kada tare phagat pangamkre asigum khongthang asi makhatana chathaki gani haina police ke serola man haidi masida meyamna su mateng pangbiduna aranba tawbasing phagat pada mateng pangbiyu masigi mathakta tongan na jila singda punne check point chabang mapan hangdoktuna asat aw sing check tawbi thabak leptana sathari. Amaromda National Highway Contra Taret Imphal Jiribam amasung National Highway 2 Imphal Dimapur lambida security gi akan basexal thorangaloinena nongmada sangdaba yadaba polam sing puba punna gari samanga hena Imphal yaurakre. Missile Man of India hairaga su khangnaba Bharat ke Rashtrapati oiramba Dr. APJ Abdul Kalam gi mapong numit ka mari lainena ngasi leibak asgi miyamna lusingba asgi mafamda ikai khumnaba utli. Pradhan Mantri Narendra Modi, Griha Mantri Amit Shah amadi lusing kaya yauna hanage Rashtrapati asgi mafamda ikai khumnab utuna Shraddhanjali katli. Kashmir da National Conference dolgi lusing Omar Abdullah gi sarkar hayang wasik dauragani wasik daubagi thauram Srinagar da laiba Sher-e Kashmir International Center SKICC da pangthokani. National Conference dollar Omar Abdullah wajena balaitana dollar sigi lusing boina khankhibani Madigi tungda Uparajapal Manoj Sinhana Sarkar Semnana Omar Abdullah da khangalakkhibani. Sit mapudra leba Jammu Kashmir da handa pangthokiba mikhal aduda National Conference na sit nimphuni thoi makimapang Congress na taruk phangkhibani aduga Bharatiya Janata Party na sit kumapan phangkhibani. Election Commission na Maharashtra amasung Jharkhand Vidhan Sabha mikhal gi matam ngasi nungthil pung 3:30 da laukthok Maharashtra Vidhan Sabha gi matam lagliba November 16 loiragani aduga Jharkhand Vidhan Sabha gi matam na mathang sahi gi January 5 da loigadabani. Ngasi lakthokadorbi mikhal gi matam asida hangduna leiba Maharashtra nungsu Bengal amasung Kerala gi Lok Sabha seat 3 gi su laukthokani. Tabi riba pawasi Akashbani Imphal dagini. Pradhanmantri Narendra Modi ngasi New Delhi ki Bharat Mandapam da International Telecommunication Unit ITU World Telecommunication Standardization Assembly WTSA disingani kunmari haudokre
ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯁꯤꯟꯙꯤꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ITU WTSAꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ 12 ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 140ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯗꯣꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ 6G artificial intelligence AI IoT big data ꯑꯃꯁꯨꯡ cyber securityꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ 2023ꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ 110 ꯍꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯇꯔ 100 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ उतकनी केनेडादा लैबा भारत की हाई कमिश्नर अमदी अतोपा एनवॉयसिंग लौथोखरबा मतुंगदा भारत लैरिबा लैबाक अदुगी डिप्लोमेट तरुक भारत थादोक्तुना चनबा खंगनख्रे मखोइसिंग अदु थास की तरामा पंगी निमिदांग पुंग 12 की ममांगदा लैबाक असि थादोकदबनि हाइना केंद्र सरकारना खंगहल्ली मपाल थोरो मंत्रालय की मतुंगिना हौजिक लैरिबा केनेडा की सरकार असिदा थाजबा लैत्रे मफम अदुदा लैरिबा भारत की हाई कमिश्नर अमदी एनवॉयसिंग लैबदा साफगदबा मफम ओइदबदेगी मखोइसिंगबु लैबाक अदुदै लौथोखिबनि मदुगी मखा तारकपदा भारत लैरिबा केनेडा की डिप्लोमेसिंग अदु लैबाक असि थादोक्तुना चटखिनबा खंगनखिबनि केंद्र की मपाल थोरो मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति सरुक यारोनबा नुमिनिनी इस्लामाबाद खोंगसेट ngasiदगी हौरगनी माके खोंगसेट असिना जय मापलगी मतुंगदा मपाल थोरो मंत्री अमना इस्लामाबाद चट अहानबा ओइरे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन असिदा भारत याउना ईरान कजाखस्तान चाइना किर्गिज रिपब्लिक पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान अमसुंग उज्बेकिस्तान याउरी मिफम अदुदा लेबाकसिंग असिगी ओइबा राजनीति ललोन इतिक टेक्नोलॉजी अमते कला संस्कृति की मरी फगनबगी मतंगदसु लुसिंगबसिंग असिना वारी सानरबा याई केंद्र के रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी न हाइरी लेबाक असिदा इथानॉल बायोफ्यूल की पम सामरी हेन हांगदोख्रे बायो एनर्जी समिट इसिंगनि कुनमरी थरोमदा वांगांगलोदना मंत्री न हाई केंद्र सरकार ने तोंगान ऑटोमोबाइल ब्रांड अहुंगी मतेंग लोइनना इथानॉल बायोफ्यूल सिजनेदुना थौबा याबा फ्लेक्स इंजिन व्हीकल पुथोंनबा होनरी श्री नितिन गडकरी न हाई अमोट अकाइसिंग इथानॉल CNG अमसुंग मिथाइल सिंग बायोफ्यूल सिंग पुथोपा याबा पोलम कया याउरी मरम अदुना अमोट अकाइ हुंदोकपा मतमदा तोखाई मफम चाना थंबीबा हाइबसि तंगाइ फदे बायोफ्यूल असिना लैबाक असि ओइना सेल थुंगी लमदा हेना खुदोंग चाहल्लगनी केंद्रीय कम्युनिकेशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाइरी था कुनिथो कक्तगी मनुंगदा भारतना लेबाक असि राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुमनमुक्ता 5G सर्विस फंगंदुना अपन मिसिंग चादा मरिफु कोनसिन मंगमले निदरिदा ngarang pangthokiba mangarasuba ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिम्पोजियम हौदोपगी थौरमदा मंत्री ने हाई 5G सर्विस हौदोपा असना इंग कुमजालेशनी निफु फावबदा भारत की सेनमिट लोंदा अमेरिका के डॉलर कोटी निफु मंगा हापसिन मंगम लगनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास न हाइरी यामना फबा मखल के डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सिंग संगतपदा खुदोंग चाबा मालेम थाकी ओइबा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने सेमगले मांग हाई भारत असे हौजिकती ख्वाइदिगी मतिंग लेबा स्टार्टअप सिंगी ख्वाइदिगी चावबा मालेमगी अहुम सुबा लेबाक ओइरे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट सेजन पांगथोलिबा T20 वर्ल्ड कप के मैच अमदा न्यूजीलैंड पाकिस्तान बुरन 53 थोइदुना सेमीफाइनल संख्रे ऑस्ट्रेलिया दे हानना भारत माइथि पिरमदुना सेमीफाइनल संख्रबनी हौजिक अरोइबदा मरोय पाव अमुक हना राज्य असे थोलिबा सही अमा मखा हेलब इरांग असे वारिसिन पुरकनबा मिटै नगा अमसुंग कोकेगी MLA सिंगंग असे निमिजंगबा मतुंगदा न्यू दिल्लीदा केंद्र सरकार गा वारी सानरगनी मालेमगी महिरोसिंग निमिना लाकपदा मुख्यमंत्री नोथोम बिरेन याइफा पाउजेल पीरी जम्मू कश्मीर दा ओमर अब्दुल्ला नलोसिंगबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार हयंग वासक लौरगनी अमसुंग प्रधानमंत्री नंगसी न्यू दिल्ली दा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली रिसिंगनि कुनमरी हौदोख्रे पाउलोइजरी।